Fite bwana Safari sema veni salongo na najyanye nari kuvugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Aho bivugwa ko ikibuga kitari gukora neza bitewe no kuba mama 23 yamaze kugera mu gisagara cya Uvira. Ngira ngo urumva ko ibintu ntibyoroshye rero. Izi ni imwe mu nkuru tugiye gukomeza kugenda turebera hamwe. Ndagira ngo rero unyemerere tubanze tubwire ibizabaye ku ndege ya Brussels Airlines yagombaga kurandinga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Mercure Ndadaye, ariko haza kuba impinduka. Tubwira abadukurikiye ibizaya makuru noneho tuze noneho twinjiza na Uvira utubwira akantu ku kandi uko bihagaze. Kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 2025 indege ya Brussels Airlines yari itwaye abagenzi yari turutse Brussels yahuye n'imbogamizi zikomeye kubera ibihe bibi by'ikirere byari byibasiye agace kitwa Rwagati, ahantu hashingiye amwe mu mashini y'amakuru y'ikirere akoreshwa n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, nkuko byemejwe na Directeur General w'ikigo kigenzura iby'indege mu Burundi AACB. Yahishuye iby'ikirere uko bizifashe nawe mu buryo indege zitabasha kubona uburyo bwizewe bwo kugwa kubera imvura nyinshi, igihe umuyaga mwinshi bizatumye abapilote bakora inzira ebyiri zitandukanye zo kugerageza kumanuka landing attempts, ariko zose zigaragara ko zidatekanye nkuko byari byagiye bivugwa ndetse byagiye bitangazwa. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga babihuzaga n'ikibazo cya mama 23 yamaze kugera mu gisagara cya Uvira, ariko mu by'ukuri byatangajwe ndetse binemezwa ko ntaho bihuriye, dore ko benshi bari banatinye kugira ingendo bakorera mu gihugu cy'u Burundi. Bijyanye rero n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse binamera mu buryo ubudasanzwe mu gisagara cya Uvira, aho amakuru haragaragaza uburyo ki M23 ikomeje kwitwara imbere y'abaturage. Amakuru hari aragaragaza ko Alliance Fleuve Congo nta gahunda na nkifite yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ariko Burundi biri kugaragara ko hari urwikekwe rukomeye ruhari. Ihuriro Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho ryafashe Burundi umushyi wa Uvira ni nyuma y'amezi arenga 3 hakorerwamo ibyaha bikomeye byagiye bikorwa ndetse bikagenda bikurikira ubugizi bwa nabi ndetse no kwibasira abaturage hashingiwe ku moko n'ubwicanyi, bikaba byarakorwaga cyane cyane nabo ku ruhande rw'ingabo za leta. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Laurence Kanyuka aravuga ko Uvira yafashwe, asaba abaturage gutaha, abasaba no kubwira abagenzi babo aho bari bahungiye bakagaruka bakongera bakubaka igihugu cyabo mu buryo bwiza kandi butekanye nkuko rero abibabwira. Ingabo zatwirwanaho rero zigaruriye Indondo nyuma yuko Fardc kuri ngubu na Fdnb bamaze kuhava. Ingabo zo mu mutwe wa AFC MRDP twirwaneho amakuru mashya ari guturuka mu gace ka Ndondo gaherereye muri groupement ya Bijomba muri territoire ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo arerekana impinduka zikomeye mu miterere y'umutekano nyuma y'isubizwa inyuma ry'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi nkuko amakuru ahari ariko aragenda abitugaragariza. Amakuru aravuga ko mu masaha nijoro mu ijoro rishyira kuri uyu munsi ahagana ku isi ya 2 nibwo ingabo nyinshi z'u Burundi ndetse n'iza FARDC zatangiye kuva mu bice bitandukanye bizandondo birimo Muramvya, Gahuna n'ahitwa Muhengeti n'ahandi, nyuma yo kotswa igitutu gikomeye n'ingabo zatwirwaneho zikomeje guhashya igisirikare cya leta ya Kongo kibarizwa muri aka gace. Amakuru yemejwe n'amasoko y'imbere muri Bijombo aravuga ko twirwaneho yasatiriye aka gace mu gitondo igahita yirukana burundu ingabo zari zisigaye mu bice twavuze haruguru. Abasirikare FARDC na Burundi nkuko bikomeza kugenda bivugwa kuri ubu bahungiye mu bindi bice berekeza Ibaraka ndetse abandi mu bindi bice bya territoire ya Fizi. Kugeza ubu amakuru yemeza ko twirwana ari ifite ububasha mu bice bikomeye birimo ahitwa Umugeneti, Kagogo, Irango n'utundi duce twari dusanzwe tugenzurwa n'ingabo z'u Burundi. Ibiro bikaba bituma Bijombo n'inkengero zayo ziba umwe mu duce
twamaze kubohorwa. Bwana Safari rero ngayo nguko ni isura ihagaze namajije, ni isura y'urugamba y'ibyo namaze gukusanya bijyanye n'ibikomeje kugenda biba. Tudatinze rero Bwana Safari, noneho twinjize Uvira nyirizina, utubwire ibiri kwabera ndetse nuko situation y'umutekano ihagaze. Ubwoba ni bwose kubera abazarendo bakomeje kugenda basahura, yego, ndetse na M23 ireba uburyo ki yakomeza kugenda ifata ibice, kuko irashaka kwerekeza za Karemi, ikajya kureba ko naho yahagaba ibitero, ishaka kugenda yagura ibice yerekeza za Tanganyika. Mu bigaragara umujyi nyine ntutekanye, gusa nta ntambara iri guhuza impande ebyiri zihanganye, uretse urwo rusaku rw'amasasu ruri guturuka ku bawazarendo bagenda basahura barasa mu kirere. Bwana Safari, kugeza ubu haba wenda hari abazarendo bafatiwe muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, wenda bakaba batangiye gukurikiranwa kugira berekane naho bagenzi babo bari? Magingo ya hari bamwe bafashe, ariko abenshi ntabwo bari bafata, bitewe n'uko nubwo M23 yafashe uno mujyi, ndumva nari nakubwiyeho ko abawazarendo bamwe bagiye bahunga, ariko abandi umenye ko ari abo muri iki gisagara bari mu ngo zabo. Bivuze ngo abarahungabanya umutekano baturutse mu ngo zabo, si ukuvuga ko bari kuri front line? Niko binameze, kuko wumva umuturage uri mu gisagara ciwe nta abafite gahunda y'ibyo agomba gukora, ndetse aza amayeri menshi yakoresha n'iki, biraza kugorana bitewe n'uko ikibazo, yego, ari uko aba baturage n'ubundi b'abawazarendo ari abo muri aka gace. Urumva ntabwo bakwimena inda, abenshi barahishwa na ba mama babo na ba papa babo. Wenda ntabwo bari gutangirwa raporo ku buryo bakusanya bakamenyekana muzarendo, bakamenya mbese situation ikaba yamenyekana ku buryo bose babata mu minwe. Magingo ya ntabwo umujyi wari wakorerwa umutekano uhambaye ndetse na komunikasiyo yizewe ku buryo bahita bamenya gahunda, yego. Urumva ntabwo impinduramatwara zari zaza. Uzi ko uno mujyi wa Uvira ubamo ubwoko bw'abaturage bita abafurero, yego, kandi uzi neza ko abafurero mu gihe cyashize bigeze kurwanaho n'abanyamurenge, bikavugwa cyane, bigateza akaduruvayi, yego. urumva ko mu gihe hatari hakorwa ubukangurambaga ndetse hagire n'igitangazwa gifatika, nubwo ibyo byose byagiye biba bivugwa ko aba bafurero bakunze kwitabira ndetse bakunze kuyoboka nyine impinduramatwara zose zije zibasanga. Ariko magingo aya ntabwo wavuga ngo hari icyo bari kuyobokera, kuko urumva niba hatari habaho ubwiyunge n'iyi M23 yinjiye mu murwa, urumva abaturage ntabwo bahita bisanga muri M23, uretse ko ari bakeya bazi ibyiza bya M23 cyangwa n'abayishyigikiye ku mpande zombi. Urumva ko harimo bamwe batari bamenya icyo M23 igamije, nk'ubwo bwoko nabwo bwahoze bugirana amakimbirane n'abanyamurenge. Urumva ko ntabwo byaza koroha cyane batari bakora impinduramatwara ngo begere abaturage babafashe buryo ki babasha kugenda babereka umwanzi ari. Ubwo urumva nibyo dutegereje, ariko umutekano ni wose, uretse icyo kibazo kiri kuvuka
ariko nta rasana riri kuba hagati y'ingabo n'izindi uretse abo bazarendo bakomeje kugenda. Ubwo ni infiltration isanzwe iri kugenda ikorwa n'abazarendo. Nuko bimeze rwose, nicyo gikorwa kiri gukorerwa muri aka gace aka kanya. Yego, naho ku bijyanye n'abarundi bo bahagaze gute? Hari ababa wenda bafashwe bagicengera mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Uvira. Maginga ya ubu tuvugana twitege intambara ya moto aho merereye turi kumva urusaku rw'imbunda ziremereye bisa nkaho ingabo z'u Burundi zaba zitangiye imyitozo aho ziherereye hafi n'imipaka ndetse no mu gihugu cyabo. Yego, tayari bamaze kugira ubwoba bw'umutwe bita Gitabara, bagiriye urwikango cyane, akaba ari nayo mpamvu bahinduye gahunda yo kuba batangiza imyitozo kugira ngo barebere hamwe ko Gitabara yahita igendera kuri ibi bikorwa by'aba 23. Bwana Safari, Gitabara se iri hafi aho ngaho? Niko bimeze, birasa nkaho bivugwa ko Gitabara yaba yarafashije iyi mama 23 bitewe n'uko nabo bashaka impinduramatwara mu gihugu cyabo. Ariko nawe nubwo bivuga nta burigero ubona ni ukubyumva. Maginga ya n'ubundi niho banyuraga nizo nzira. Impamvu inakomeye ugomba kumenya, ingabo z'u Burundi zasukiye abasirikare muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, byari nk'uburyo bwo kugira ngo bagende banashakishe umutwe ubahangayikishije cyane. Ubwo ubaye udafite kubitekerezaho waba usa nkaho uri kurenza ingoyi z'ibyo nawe waba uzi wagiye wumva kandi bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ko abarundi batashye ntacyo bagezeho se, zo urabitubwiraho iki? Ntabwo bavuga ngo ntacyo bagezeho kuko maginga ya imyitozo irakomeje. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ko mu byari byabazanye ntabwo babashije kwirukana iyo Gitabara. Biragoye cyane kuko urumva maginga ya ntiwamenya ngo bihagaze bite, ariko n'ubundi ibyo ndi kukubwira urugamba rurakomeje. Twitega urugamba, ahubwo ubu ni bwo urugamba rugiye gushyuha. Iyo ndebye imboni n'uburyo ndi kumva hakurya bimeze, buriya iyo ahantu hari amahoro urabimenya, iyo ahantu hari intambara urabimenya. Yego, imyitozo irakomeje. Ni mu gihe bakomeje no gutegura buryo ki babohora abandi basirikare babo. Abasirikare ntiwavuga ko ingabo z'u Burundi zishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, hari abari mu misozi miremire kandi benshi. Yego, bagiye bisunikira mu bahungana n'ihuriro rya Fardc muri za Tanganyika hose, muri ibyo bice hose baracyarimo. Muri iyo misozi barakoramo iki? Urumva bari muri iyo misozi nyine mu buryo bwo kugira ngo barebe ko basubiza inyuma 23. Yego, banarebera hamwe buryo ki hakorwa tacticoma y'uburyo nyine bakomeza kugenda bareba ko ikoze ikosa ryo kwinjira, bamwe baturuka Bujumbura abandi bagaturuka. Ubwo rero urumva twitege intambara ishobora kuza kuba igoranye cyane y'amagasa kandi ikomeye, niharamuka hakozwe ikosa ryo gufatirana kw'iyi Gitabara ihangayikishije iki gihugu cy'u Burundi. Yego, ikaba yagendera muri ako kavuyo. Urumva uko byagenda
byagenda kose muri izi mvuru wasaga n'abarwanyi baredika baraba baragezeyo baraje gushabika yego baba bafite urwikanga bwacu uko byagenda kose bamwe bamaze kugerayo bikaba bifite ubwaho bihuriye no gufungura umupaka niyo mpamvu kuko gufunga umupaka ni uburyo bwo kugira ngo mu binjira hatinjira umwanzi hakagenza nk'abantu bahunga kandi ari abareditabara cyane rwose yego ubwo rero urumva nubwo ibyo byose biri kuba yego Bujumbura nabwo ntabwo Bujumbura ntabwo imeze neza umujyi wa Bujumbura ku bigendanye n'ikoranabuhanga yego riracikagurika kuko hari abacuruzi bari bamaze iminsi bajyayo n'ubundi bavugaga yuko Bujumbura isa nkaho nayo iri mu rwikango yego ariko magingo ya ntabwo wavuga ngo intambara yahosheje isaha ku isaha intambara yakubura kandi ikomeye yego ubu ni ikibazo gikomeye kiri guterwa n'abawazarendo muri aka gace ka Uvira nicyo kibazo gikomeye gisigaye ndetse n'imyitozo karundura iri gukorwa n'igisirikare cy'i Burundi kuko imyitozo turi kuyumvira naho urumva ko bari kwiga kurasisha imbunda ziremereye yego naho ibijyanye na drone ngo ziri kugenzura umupaka byo bihagaze gute bwana Safari nakomeje mbikubwira n'indege n'amadrone yari kuri patrouille mu kirere haba mu kiyaga cya Tanganyika haba ku ruhande rwose ruherereye rugabanya Bujumbura na Repubulika Demokarasi ya Kongo byatangiye ryari ibyo byatangiye n'ubundi nyuma y'aho imirwano yuburiye aho yuburiye za Kamanyora byari ku itariki ya mbere yego z'uku kwezi kwa 12 yego nibwo ibi byose byatangiye aho ari drone ndetse n'akajugujugu z'intambara arizo zakoraga patrouille haba ku mpande ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho rugabana ruguru ndetse no mu kiyaga cya Tanganyika yego birakomeje n'ubu niko bimeze urumva ko ari ikibazo kitoroshye nimba hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa nk'ibyo by'intambara urumva ntabwo wavuga ngo umutekano ni wose kandi wumva urusaku rw'imbunda ziremereye hafi aho wumva iki urumva nyine reka dutegereze turebe nk'uko nari nabikubwiye ni umujyi wa Uvira wari buvemo imirwano ikomeye bikaba bitarakoze imirwano ikomeye ariko kwa ko M23 yari wigaruriye kare yego reka turebere hamwe ko muri uku guhunga haba haragiye abasirikare bagiye kuba bareba uburyo ki bakubita haba ingabo z'u Burundi zisa nkaho zivanze mu bintu zitazi naho barya b'uruhu rwera bo barengeye he ab'uruhu rwera n'ubundi birasa nkaho nibo baba bari gucunga umutekano bagurumba banafotora muri Tanzania nakubwiye iby'indege yaguye yose yari irimo ab'uruhu rwera ikindi kandi ab'uruhu rwera abenshi nyine bagenda bahungana n'ibyo bisirikare kuko nibo bari kugenda babaha imyitozo yego nuko byari bimeze ntabwo bashaka kugaragara mu gisagara cya Uvira bo basa nkaho bibereye za Bujumbura ndetse na za Cibitoke ku maxe y'abasirikare biteguye kureba buryo ki bahangana n'iyi M23 bivugwa ko n'urwikango ku gihugu cy'u Burundi rufite ko yaba iri buhite ikomereza mu gihugu cy'u Burundi yego twabonye itangazo rifunga imipaka ese kugeza ubu
mu mazi ho urujya n'uruza rwo ruri gukorwa cyangwa hose byamaze kuba byaba gufungwa burundu hose? Ku mazi ho tureke inzira z'ikirere yego ibyo biracyakora kuko urumva hari gukorera ayo mapatruye, ariko mu bigaragaraho nta rujya n'uruza ruri kuboneka ku gihugu cy'u Burundi ndetse no ku gihugu cya Kongo. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha, ubwo ukomeze dutohoreza amakuru ugiye dutugezaho n'izindi update. Ndahabaye nta kibazo. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere tushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Travista.